hasigaye Lamine Yamal Tinyaho na Ousmane Dembele. Tinyaho yaririmbye ariko ikintu gisize Rafinha aho ni nacyo cya muri Malaga Lamine Yamal cyane sinkubeshye ikintu kijyanye Rafinha kuwa kane Itonde gato. hirya iriya Itonde gato. Ronaldinho arafunguye. Ronaldinho. Ronaldinho mu marinete Ronaldinho mu marinete Ballon d'Or ihawe Ballon d'Or Dembele ubutabera buratanzwe Imana ntijya amandazi umwana w'umunyafurika mwene wacu Ousmane Dembele akaba yegukanye Ballon d'Or par mérite. Isi yose ikaba ibyemeye, isi yose ikaba ishyigikiye, nanjye muri studio ndabyemeye. Analize twari tumaze gukora iz'Ubufaransa za Qatar n'imibare n'ibintu yatwaye badafite twari kuba rwose Nasser arishimye ibyishimo biramusagutse. Mama wararize, Umuryango, mama wasutse amarira, inshuti n'abavandimwe, abantu bose bati congratulations. Ousmane Dembele, Ballon d'Or winner 2025 is Ousmane Dembele. Nasser Eric aravuga ati iyi niyo kipe ibintu mumbwira sinzi byari byo. arayisomye sha umunyafurika Arayisomye rwose, arayimiza rwose. Par mérite kabisa. Par mérite. Par mérite nta sinzi pe. Ntacyo Lamine kuburana. Yamal oya Lamine nagerageza ibyo muri Ligue des Champions byaranze niho hantu upfiriye. Muri Nations League iriya Inter ya Cristiano aragukubise na upfiriye aho ngaho rwose. iriya Inter yamunaniye, iriya Portugal yamunaniye, aho ngaho apfiriye nta handi. Lamine niho gwiriye Aho ngaho rwose. Lamine azazitwara n'umwana. Lamine azayitwara aracyafite igihe rwose. Lamine Lamine is the run-up. Nawe wa kabiri. Hanyuma Ousmane Dembele is the Ballon d'Or winner 2025. ya Paris Saint-Germain yatsinzwe. Yakubiswe moja ariko bari bategereje Ballon d'Or. So bamwita Ousmane Dembele, match 59 umwaka ushize w'imikino. Iyi ni imibare imuhaye Ballon d'Or, ibitego 37, assist 14, uruhare rw'ibitego 51 muri match 59. Ligue 1 player of the season, umukinnyi w'umwaka wa shampiyona y'Ubufaransa. Ligue 1 Golden Boot, umukinnyi watsinze ibitego byinshi mu gihugu cy'Ubufaransa. Champions League player of the season, umukinnyi wa saison muri Champions League, kongeraho n'ibikombe 4: Champions League, Ligue 1, Coupe de France na French Super Cup. Bamwita Ousmane Dembele, ariko muri ibikombe ngomba kujyaho cya gatanu kuko hariho na nuza, hariho na Super Coupe y'Uburayi, sindiyo? Mu rugo bafite igikombe cy'igihugu, bafite championnat, bafite Super Coupe imbere mu gihugu nabwo ni bitanu. Ni bitanu. Oya, ndisi ni ibikombe bitanu. Ni bitanu. Mu gihugu Champions bitatu, League, hanze Ligue 1, bibiri. Coupe de France, Super Coupe y'Abafaransa Ya UEFA na Ligue des Champions. UEFA Super Cup. Urakoze cyane. Bamwita Ousmane Dembele Dembuz. Kriteria zimugiyeho twazisobanuye tuzinjiramo rwose mu gihugu. Umwanya wa 9 Nuno Mendes, Donnarumma 7 Cole Palmer, Mbappe 6, Rafinha 5, Sarr umwanya wa 4, Vitinha umwanya wa 3, Lamine Yamal wa 2, Ousmane Dembele the winner. Nyuma ya Kabivugaga umukinnyi kuntu bimeze, Ousmane Dembele abakinnyi beruka gutwara fite minota 7 ifunze. Abakinnyi beruka gutwara Ballon d'Or bakina mu Bufaransa, Dembele arayitwaye. Undi waherukaga burya ni Messi mu 2021 baramubeshyera iriya yatwariye muri Espagne. ariko yari muri Paris Saint-Germain. Ariko Ballon d'Or aherukaga gutaha mu ikipe ikina Ligue 1 9 yari umugabo witwa Jean-Pierre Papin. 9 nibo harangizemo imyaka myinshi cyane, urumva ni shampiyona. Imyaka ubwo ingahe? Niyo mpamvu 35. niyo mpamvu bayitaga Farmers League cyangwa se shampiyona nyine yo gukora abakinnyi bakahita bagenda beza
abafaransa bagomba gushimira cyane Paris Saint-Germain nyine ko yaje mu gihugu cy'Ubufaransa ikazana amikoro atuma abakinnyi nk'aba ngaba beza b'Abafaransa bashobora kuva mu yandi ma equipe bakazayo. Nubwo bamwe n'ubundi babaca mu myanya y'intoki nk'aba Kylian Mbappé rote, ariko kuzana abantu nk'aba Dembele abakinnyi beza mu gihugu cy'Ubufaransa benshi bakaba muri iki gihe bifuza kubagumana, binyuranye nuko kera byabaga bimeze za Olympique Lyon bose zibagurisha Burayi mu ma equipe y'Iburayi mu gihugu cy'Ubwongereza, muri Espagne izo za Marseille izo ariko muri iki babucuruzi bakora burya, ariko muri iki gihe Paris Saint-Germain wabonaga yuko ni ibintu nyine bari bamaze igihe kinini bubaka. Mu 2022 binjira mu 2023 nibo Nasser El Khelaifi yavuze ijambo rikomeye cyane na n'ubu ngubu ritwaye Paris Saint-Germain. Yaravuze ngo iyi kipe tugiye kuyikura ku bastari ba bling bling, tuyizana ikipe igomba kubaho nk'izindi kipe zose zikora umushinga ukava hasi ugakura gake gake ukaba mwiza kurushaho. Ariko icyo gihe yitsa ku ijambo sifuza kubyubakira ku bakinnyi beza bafite impano ariko b'Abafaransa, ko critique zari zimaze kuba nyinshi mu gihugu cy'Ubufaransa babwira ngo nibyo hano murakome muratwara ibikombe, ariko ikipe y'igihugu yacu ntabwo tubonamo abakinnyi banyu benshi. Baravuga ati rero umukinnyi uzaba ufite impano mwiza w'Umufaransa tuzaba dushobora kuba twakazana muri equipe yacu tuzamuzana, n'abandi bakina muri shampiyona hano tuzajya tubazana. Niho bahereye bakora zira transferi zaba Hugo Ekitike n'ubwo yanze bana Bradley Barcola, abakinnyi benshi muri shampiyona y'igihugu y'Ubufaransa. So ntekereza ko rero no muri iyo projet yo kuzana Abafaransa beza naho bazaniye Ousmane Dembele kuri miliyoni 50. Luis Campos avuga ko ikintu yakoze gikomeye cyane muri Paris Saint-Germain ari uguhereza akazi Luis Enrique nawe yabigizemo uruhare rukomeye cyane, kuko ibi tuvuga kugira ngo Dembele akore iyi mibare yose y'ibitego. Luis Enrique yagize igitekerezo muri sezo hagati atari yaratangiranye umwaka w'imikino, ari igitekerezo cyo kuvuga ngo ikipe yanjye nyene ko yakina birenze uko ikina ariko adversaire adashobora kumenya ibyo turimo dukora mu mukino hagati. Yintroduce igitekerezo cyo gukinisha rutayizamu, arabanza agerageza Kangin Lee biranga, agerageza ndi musore wundi yagerageje n'uva yari Asensio nawe biranga, arangije arongera ahereza amahirwe ho gato Goncalo Ramos munotuma n'igice abona muri match zibanza za Champions League ntago birimo bimukundira. Ndibuka neza hari mu kwezi kwa 10 turimo twinjira mu kwezi kwa 12 umwaka ushize nibwo yagize igitekerezo cyo gukura Dembele ku ruhande amushyira kuri attaque nka nimero 9 upfuye force 9. Aravuga ati ngwino nkinire hano 9 hahengetse. Ousmane Dembele yatangiye gutsinda ibitego mu buryo bworoshye cyane, yatangiye gutsinda amatapins, yatangiye gufasha ikipe kugira, yatangiye gufasha ikipe mu mamuvoma, aragenda iyi mibare yose y'ibitego mu byo twagarutseho ibyinshi yabikoze kuva mu kwezi kwa 12 kugera mu Rwanda akina na 9. Nje mu munota umwe ibiri navuga ni yego, navuga ni Ubufaransa nk'igihugu bukeneye Ballon d'Or, bagomba gukora ibishoboka byose mu gihe umukinnyi wabo bigaragara yuko afite amahirwe bakamufasha. Qatar nk'igihugu yari ikeneye kuba yakora ibishoboka byose kugira ngo imufashe kuyibona, kuko twabibonye ko niba bafite Paris Saint-Germain Ballon d'Or irabafasha kuzamura brand ya equipe yabo, ariko rira muhungu birabafasha kuzamura izina rya equipe yabo, birabafasha kubaka igitinyiri Burayi. Banabwira n'abandi bakinnyi bati hano ntacyo utahatwarira, dore na Dembele hatwariye Ballon d'Or, mukoresha abakinnyi umushinga wabo urihuta cyane. Ibyo byose bibafasha nk'igihugu Fransa, ibyo byose bibafasha nk'igihugu nka Qatar mu isura ya Paris Saint-Germain. Byazaga ari nko kuvuga ngo turi gukorera lobbying umukinnyi ubwe wari wuzuye muri critère twabigarutseho Mbappé, wagize imibare myiza, wabaye decisive mu match akomeye, ikipe ye yatwaye ibikombe bikomeye harimo na Champions League aricyo yarushije n'abandi, discipline idasanzwe muri uyu mwaka, well deserved. Ni ukuvuga ngo ni ugufasha umuntu ariko wabaye prepared for that. Yego. Ibihugu
yaba Ubufaransa yaba Paris Saint-Germain cyangwa se muri Qatar bikora Maroc. Niyo mpamvu ubona Real yababaye ko bayimye Vini, kuko Man City yakoze robbing ikomeye cyane ivuga ati niba twaratwaye Champions League ikintu cyatuma ikipe yacu ijya kuri table d'honneur nuko twabona Ballon d'Or. Perez ntiyabishyiramo ingufu kubera ibibazo yari afitanye na UEFA, barayimwima. Mu kwimwima niwo mujinya yagize, akaba nk'ubu ngubu babaha invitation ntibitabire. Nicyo kintu ni nayo ijyo rimwe ujye ubona bayibye ni inyungu ziba zihishe nyuma y'amari. Ariko impamvu ya Dembele ari y'ukuri kabone nubwo Paris Saint-Germain binyuze muri Qatar, kuko Qatar Airways ari itera inkunga Ballon d'Or mu buryo bw'amafaranga, niyo baba barakoze robbing. Kabone nubwo Ufaransa nk'igihugu cya bati natwe nk'abafaransa dukeneye undi mukinnyi witwara izina ry'igihugu rizamuke, dukomeze kugaragara ku ruhando rw'umupira, kandi muri Abafaransa n'igihugu wenda kigasunikamo wenda presidence y'Ubufaransa cy'ingufu, uko byamera kose basunikaga umuntu wabikoreye. Nje ku bwanjye nasoza mvuga ni Ballon d'Or well deserved kuri Ousmane Dembele. Ibindi twaga uko umuntu nka Vitinha nawe tutari twatekerejeho cyane, impamvu mu defenda babiri ba mbere bo nibo nuko natemo UEFA Nations League tutibutse ahubwo gwabiro kayo, kuko navuga ati byo ndatekani nanjye mbere ko nongeye UEFA Nations League baravuga batariko kameme mbekono kwa decisive yakurushije rekuba gatatu nyuma ye na Lamine Yamal. Nje ku bwanjye muri Ballon d'Or zatanga iyi ngiyi ize nkiri clean muri zindi nyinshi. Ronaldo yatwaye n'izo Messi yatwaye, hari izo Messi yatwaye zitavugwaho n'umwe, ariko hari izo yatwaye Amerita na Ronaldo yazatwaye zitavugwaho n'umwe, ari izo yatwaye Amerita, ariko iyi zo Messi yatwaye Amerita na Ronaldo nayo iri muri iyo kategori. Ousmane Dembele, Ousmane Dembele, Ousmane Dimbudi, Ousmane Dembele, Ousmane Di, Ousmane Nyo, Ousmane Mbizo, Ousmane Dede. Ronaldo yahamagara Ousmane Dembele, Ousmane Dede. Iyi ya Dembele reka Ousmane De koroje barakane Ramini Izo Ramini Yamal Ousmane Dembele Ousmane Dembele Ramini Yamal Ousmane Dembele Ousmane Dembele Ramini Yamal Ousmane Dembele Ousmane Dembele Ousmane Dembele Ballon d'Or winner 2025. Umupira utanze ubutabera nubwo butuzuye. Burasa Lamine Yamal karakano nawe yaragafite ntabwo yarafite ku muntu wadodeye Dembele nawe ubanza atazi kwiba n'igitambaro arakabije. Yamudodeye neza Afesigarura uzi ko Dembele yambaye yihorere baruta urapana rumeze nk'iki yari hasi urabona ari DJ Snake Ousmane Dembele Ousmane mama we arayisomye Dembuzi sawa kabisa. Mama yake na mama Imana itanga icyubahiro kabisa. Dembele arayitwaye, nta muntu wari umuzi bavuga ngo ni indiscipline. Ousmane Dembele Arabari baramushyize muri ya groupe y'abapogba na ba Neymar. Ousmane Dembele ikintu Neymar atatwaye share ba Dembele arabati Wavuze se Kylian ataratwara ikintu Eden Hazard atabonye kabisa. Iniesta Dembele arateruye Ousmane Dembuzi Ousmane Dembele Ballon d'Or winner. Nkunda none na discipline ye. Da mugore we yamushyize ku murongo. Discipline muzi gake Ousmane Dembuzi kintu Mbappe atarakoraho kabisa. Sashira Fakimi mbonyera ya Dembele arayimuta niwa mukuru wa Dembele wicaye inyuma wicaranye nawe nyuma n'abantu uburyo babisikanye yakaza kuyitwara undi akayisiga. nuko umupira uteye umupira ni igitangaza ko arimo arashimira perezida Karayifi Mbonyari wavuze cyane Karayifi. Ousmane Dembuzi ako Dembele ashaka kuba atarabeshya imyaka n'isaha ayitwariye igi. bazana kuri Kimana wakinnye matatwe Ballon d'Or n'umupira bari bazi bose ba Kevin ukoze liste wararura ibyo byo kwangurishijwe na Russo uyari ku Russo arambabaje serious be urebye ukuntu amugwa ariko ntuzo Bonamanti pasi bayihereza ntuzo ura mugore wundi bari bahanganye winde bakavuga ati Champions League yanayitwayewe. aho ya nyine ukuntu babibushanyisha hano mu bagabo no mu bagore.
uwatwaye byose barayimuhaye uwatwaye byose barayimwima mu bagore oya ni nka Barca n'ikima bavuga ati hariya babatwara na hano bani bayitwara